uno está recordarnos de fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial, que está Hopi millones, y otro día, mañana, es día de liberación, y 2 días aquí está acoplando otro, donando también mundo un recuerdo, que todo tiene un momento de Hopi calamidad, de Hopi dolor, de Hopi pena, pero en ese momento después viene con el esfuerzo mundial, viene liberación, y el mundo ahí, de liberação, mas está são coisas dando nossa esperança que tem ingredientes no mundo aqui para por recuperar no momento não difícil. E exemplo como a dona tá de senhora que tá amiga de minha mama, de descendência judeu, que tá sobrevivente do Holocaust. E está também caso Hopi e não está conversar sobre história penosa que o judeu na Pasadena na Alemanha e a senhora ainda tem número arriba sua braça, que está recuerdo permanente de lo qual ela passa na dolor, que não unicamente lo qual ela sente de sua alma, mas todo dia ela tem recuerdo de si. E tá é tipo de recuerdo aqui nós cinco trazer junto para a seguinte geração, para nos acordar que doloroso guerra tá, quanto a gente está perdendo vida e pergunta grande que me hace mi mes tem é discurso da onda solução tá e nós estamos aqui no mundo tem armamento trobe sobre tem hopi temor para guerra e é lógico que o mundo está tem pensamento aqui que este arma o mês para por confrontar qualquer tipo de peligro. Pero mais profundo, se nos pensa, o qual por realmente escapa-nos de guerra, tá, se nos pode inculcar mais amplo dentro do mundo, dentro do país, dentro da humanidade, o sentido de amor próximo, o sentido de valor de vida, que não está simplesmente grenza nacional, para proteger ou para conquistar mais terreno, pero a afán aí, está quitando vida de gente, o qual está assim essencial dentro do mundo aqui, sobre a vida de qualquer gente, não para sobre a de uma nacionalidade e outra nacionalidade tem menos valor. É vida que Deus dá a nós, tem vida de valor, oportunidade para fazer o melhor de si. E o mensagem que eu quero trazer é mesmo coisas que nós estamos invertindo em arma, vamos invertir também em inculcar de nos gente, de nos pueblos, de nos muchos, o sentido de amor, o sentido de esperança, o sentido de querência e a base de responsabilidade é que se nos pode trazer melhor mundo, que nos pode evitar a guerra. Nou, ik vind het heel mooi en ontroerend dat er zo'n grote ceremonie hier in Oranjestad plaatsvindt. Om de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de mensen die daarna hun leven voor de vrijheid hebben gegeven, te herdenken. En ik vind het eigenlijk echt wel ontroerend dat er zoveel mensen op afkomen. Vandaag is het ook bijzonder, we hebben 4 gasten uit Nederland. De Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties is aanwezig. Morgen begint het officiële bezoek. En ze zijn nu ook al hier en ik ben blij dat ze deze ceremonie ook hebben kunnen meemaken. Ik vind het heel erg mooi en ik vind dat Aruba er veel aandacht aan besteedt met ceremonieel, met mooie toespraken. Ik vond ook dat de premier erg mooi sprak. Dus ik vind dat daar veel aandacht aan wordt besteed. Want de Tweede Wereldoorlog beperkte zich natuurlijk niet alleen maar tot Europa. Er is hier ook strijd geleverd, er zijn hier ook mensen omgekomen en die moeten we net zo goed herdenken. Dus ik ben blij dat dat gebeurt.